Karbi Anglong Autonomous Council ke ja team Karbi Anglong pen Purthimi akemang 1.0 hut pen non 2.0 an longle apatta akejoi pen kadukavi pak lak trok sira suri trokebra sira pharophora phokebra trok an ron pontang lo an parta hamren rong so pi pen ke chenglok rong atokano kacheleng phunji aphan MMPPNA SOP G pen towar krong crazy along a sompontang lo Dr. Tuliram Ronghang West Karbi Anglong District ahempi hamren rong sopi rongbong ronghang pathuak lamalong Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong ke ja atum along lakhapli Socheng MAC Constituency aparman Purthimi akemang 2.0 pen longle apatta akejoi pen ronponsi aninga rongpon Purthimi akemang kedamtang 1.0 la pen non 2.0 an kadukave pak lak trok sira suri trokebra sira pharophora phokebra trok apak longle apatta ronpon tanglo putsi Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Dr. Tuliram Ronghang pen radamai pialong pangdakpon lason si hamren rong sopiang kang anparta rong atogano mesen iksip atawar kapacheleng phunji aphan Rural Infrastructure Development Fund pen Mukhya Mantri Pakipat Achani Amen pensi towar krong trainer cap atawar kasemar ponji aphan long i sompon Labang somaya long Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM Dr. Tuliram Ronghang aluhi sarpo mana peng pen kacetong along Karbi Recho Longsing Ronghang MLA Rupsing Teron Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro Karbi Anglong Autonomous Council EM Diofing Maslai Karbi Anglong Autonomous Council MAC Hetsing Rong Paratum pen ke chenglok ongdong man peng ke do arat tum chitto tunsi ingsam jin pen longle apatta keron ajame dingpong Socheng MAC Constituency Purthimi akemang 1.0 dami dia hoy dia 2.0 dia ভোট কেজনের মাটি পট্টা পোৱা আমি আজি 2156 পৰিয়ালত আমি মাটি পট্টা দিয়া হৈছে টোটেল বেনিফিচিয়াৰী হৈছে 2156 এটা ট্যাক্সি না কমাৰ্চিয়েল টেক্স পেঞ্চন ল প্ৰফেশনাল টেক্স পেঞ্চন ল lapen mana yang sinong le kota pini farm nang detat mata nong yarong visit kan dan mat sinong sidak jona do akela deputy secretary no das in charge ala video pe ke ni tumda das secretary hidung sabtu mana kan Amren Ben Daniel Karbi Anglong Live